access on why a fepa. Then you padu dona and Pesanya dia obeti aba evangelist mama part program as then necessary. Bempah me hu wie. We your first coach. After the second one, you be share chendi e gan na gusu. Na part ye me ba, nyame mo ye me ba. Ena honamani so ye mi nua ba. Me ne so asase ba ko so. Eti se obi boy Yesu dini. Na me yesofu panyina de etire sesi kwa asem. Ese me ba. Ti obi anu oti ba bi sa me ma de wodi a. Se na me shefu na da kem kran ke menya na ma ba. Ti ma ba ma. Among for the one out here software a day a young crack about Montesma. Who say a young mama part, Yami and friend or your baby Christian. Also, why a Yami do man actually. Now maybe say your baby Christian or home. Now mama part and so on some fantasy and Yami Juman. Yeah, Yami Juman 28 December when 40 solid days. Matati a software mark 177. Yeah, more branches. I am not Christianity, some of our audiences. I am a young people. Yana na grada wo bosumsumu na oko asore. Oko sesra. Obi ya lunch ya na wafre. Wo isika bu. Se nei waja akom na hye na bosum nyina. No abefa Kristo. Se konu ato no so a. Ade be na nka nya anigye se nke betumi abo na mmom no akwa se ye esi apan. No kwasem ni metisa na mewura ho bebere. Na enkyere nyamesompa enkyere ne die enkyere Penny. The person, no one also a baby Christian. So a baby Christian, what must we supposed to do? We should be able to mentor her, embrace her with much love. Yamfana Matayo. And on the class say, Yabana Yabi Binanya, that's written. But also ban neglecting a dear. Obianwa, yes, Guso Bushman in Wagana Hada. Yes, Guso for Israel. Nazas and I will not. But see, I'm doing them Gideon Spagam, Philip, it is said. Me ma be nya me sofo na wade apagya me na dom wo menasia adenti na obi su be yeso a mesuma yesi apai obi ani o ga na ha e mara ma na kwan so one stop evangelist mama agra e ka say mama part da for man na agra da to me bia ni okra obi konsi yesua mara e mara na makwai we have freedom of worship and freedom of movement. Only the president can the betting restrictions at to but who is the president apart from this His Excellency Nana Kufuor? Yeah, Dr. Mahmoud Baum associate advice. Obian who betting hesitate. So only if in so on association necessary so to me my yard. There is nothing wrong in that. Only international. Yellow so I yet yating am yet. Yeah, level no high. Yet the ever boy. Now, so far as I want to anybody, when you will be so also a bunny power changing the pansa, what you and when you declare. That's why the Ghana for food, because I can't go. When you social dia is here for fair, Mama part to buy and say, and then so was a radio. Yes, I say, you say, Yamia, so no party or party effect. Mama, me, you bottom sicker, and yes, sit down and say, and I was yes, one. And then I will back a day after. You are not kind of set when I'm in answering. I go be share yes so some number of stop nipa you see come about Boniface and Fasica and farm. Yen ya be yasre Boniface. Why press conference? I saw for Nigeria and for Bible deliver. Ma me so my no preach out to go this of fever. A dear bench na yen to me was ya meka ba ko pele. Wa share wa de yen wo nyam. Aha say nanki yen susu said ya hati sana na hati. This so Bible see to me yen nyam ya ku se. Na so na cross say necessary wo say wo maka dia na wa wo kasa na me nim sunsun pure wo mu adi so wo mu mom na ye baby Christians. I don't mind, I don't care any attack or attack that will come on me. I can contain the heat from all angles. You know, I am a loud mouth speaker, and if someone insult me, I will also retaliate. If you have my secret, I have your secret. If you have anything concerning my life, I also have the same thing. It is Bible side. A brother will say, Christian form, and as a Christian, you show maturity. Before yes, I'm passing. And I may sorry, but I have to neglect everything I come to this place. Just because I saw it be away. And one day see a pagan. Okay, we are when I'm not a son. To be found one day I was saying, Yaman friend, I said, wouldn't you know what's sick? And wouldn't need and a friend. I
suffer computer man I'm not a teaching commerce suffer. I said when the baby sound crown at a mama. Yeah, sure a year and not suffer me a use a year or before Apae life. Now I better wanted to say a year wunty and then or Thomas sorry and the evangelist mama part a brana or year follow. Then they are mama part I bet share a year and then what's that thing? My sorry dying I year. Oh, but I am Tatano, I'm an apple, and I said, why not dream? Papa Lancasa and a boy. So, some way, obedience and your maybe she away inside. I have to. They are not parallel focus maintain or turn us that doesn't make sense. It was a childish display. Again, the paper so I got TV so that will be a Apae for a certain over. Now, do have as many months as I'm a computer man. Maybe a evangelist mama party Apae. Obato aso da nyese na hatie ana me ne be hwe aboma ye nyame aduma jamfe ogina we boye me akasa me ba no sofo ba wonim se medi sofo atete nipa bebre me nka obi me nyu obi a eso obi anadoma chede eti se me nua ba na osai me ba na ba ha ye bebo mo hwe na de woni matrete me ye program amafre no me program amafre na ye ntu aso ne yenko he eti de woye wo ba ha se no so wantimi ahwe so no oto anasore abrabot sa aware so when I do baby ntumi anu ofi na akọ it is a part of ba ha no hwe na man ha tie wantumi amoa no akọ a won fa ne kuku nkaka meso am kosi amponsa computer ma sante ni hia ye twa me firi mo sha sante man tem won fa na sem ma efiri se ewiase obi kra nyakopo na obi nyina waje ne sika akoto na de awia oba abeso de menim ne se evangelist mama part ma fa Kristo wabegi asoda na wasiesi ha wafa nkoto zu amfa enoye ne mponche ne yoma ne kankane ankogum wasi asore da no yie na wantimi anye na wabeto aso na ne kama me ba na hanti se na hate se ha ene hode nyame aye ai it is enka pala for na wa ha wo jide se enka be taking be 156 years asa na otime years ha da wasa da wo boni bia na sha da because na nkoyi okay na nkoyi o na nkoyi tinei said ya said onim to no ye digina atwo no ano de waso wanti aso be attack him no onyina yie na me de manui ebe sini free sura be sifo na ya na Ghana front ya say osofo ba de kasa say Yesu si uhuriti ama Yesu mpo huti ama jesa wo na me kan wo kan we na me se de obeye me de manu be se ma me fa ho social media so be de watem didie say ye bi na mama part e ya na oye ensem bi wo ho na onti asia na okan e na mmome de e ho krata e de aba e monte so se ne kasa no e ya de abeku na e wo social media no so esu e so wo kasa e wasi ni bi e so obi a wo be kan wan kan ye na nya de a wo de ne ho e be kan de krata bai me pa cho e apostle ofori ata so wa Archbishop ofori ata me pa cho asipi na ono to me be no wo say what the krata be ba so bi nya so the president now was said to me Christian Council for have no power to do that e nya me fro bi na afre no me say obi anim say me keka o person kire say e kasa e amomi e kan ene e semu a wa bi nya ba tie me your prophet say you the character and the charisma. Okay. I have a charisma as a prophet of God, as a bishop. But character-wise, you know, if you have some hinges, you and then any problem be any more. Maybe I know Owusu to say me suno me ya santini nti mani adene. Me ka sa na se dem sia mani, se dem sia mo nyina no. Nti se me ya nyame adwuma na me hwe na abeka me. Na nyame adwuma no beto chema. Na ni esu no be dadi. Ba me gina platform so esu bia nko dadi. Enti mama part ni papa tena se. Se ma me ya mfa ni edina nko ntimi anya de waye. Nti eduma bia ni edene eho hia. Eni edene nyansa wom. Adi bentu obi tiri ba bi na ade krata ba abonti se mo obi ansi. E mo obi ansi o abra nipa no nkonko atufu no. The across social media na me feel say me metu nipa ba konko to look at the people. A o mo wa. Pedanya e fati se. Me kura me see media mu dada dem wi because media no so me go so ameye. Matter this ya so da yesi kumase ayi kan so for krom ye nya wi. Se me wi media nya hwe. Eti se ababa wa so no. Na so timi abaye we no wie ne bebia no na so the character ba it doesn't make sense. Okay. I'm only accountable to God, not mankind. Tina me to one ready hey for association you call baby association me say me yere na me ma Kristo ne magusu
asa sɛ me come here no so mama kwan na association me dia free na me be mama kwan dia association to work Enti say na tell say we endorse evangelist Dr. Mama Pat na kra de bi be ka no okay they be a reverend evangelist okay the dressing you afend you be dress you where your first coat you afend you be dress your life when you be bo you dibre osofudie me ya kire mo de krata ba say wo mo nyina ya chi me do so for bi okwa na na onya me on Ghana hypocrisy no do so ye nya no mabi oni pa wo boy ebinum se Yesu ya koto se ebinum di wudi so ahunfin wo se munya wo se medi nko an obodi amunya wo eji ma me nkofa antwene mesi ya nya kwakuku wo free eji who are you to stop her from serving? It doesn't make sense in actual way. Odi for me that say nyame shra pa me don for and then so me wo evangelist Mama Pat ni church dedication ni ordination ase na menya odi for bi e wa hanom say daddy me mo akwa abade ba tuma GH so oh me da say nyame shira ona pay me pa cho wudin me din the Bishop Professor Dr. Chris L. Ororo. Oh okay me pa cho o Ghana he ya na say u free Nigeria na buy me wo Nigeria until program international me ba down okay me pa cho so far wo buy here no on the social media a lot of people kasa say enya the evangelist Mama Pat o free nyame but wo buy here no e de be nti na ama wo ba o free nyame nti na wo buy ya na say o ba abehwe bi keke me pese bia me ka say o free nyame okay but o say ni panti ase say unua na wo bibi mo and she has decided say enemy de me ho ma urade. So there is nothing we should criticize anything. We should just understand say onipa no sisi e what the Christo at their bornable. There shouldn't be any favoritism. My young church say we na church say we a genuine repentance and now we a fake repentance. Nia was say ye nani say we should rather support this person. Young fire who didn't be enter nature. Your money photo yam buano na adwuma we me nua wo coin shadow be ho adwuma ma me na ye ye nya ho bibia ye but wo de wo coin shadow be ho nkrofo anya mba ye po ye nhwe ne ekoso ha social media ya ti bebre edoso so far no me buy ya me hu asofo ni bebre wa hanum say but yes so no what will you tell Ghanaians because it's like it's difficult for a lot of people now to accept evangelist Mama Pat as a real woman of God. They still see her to be the fetish priest or the agra that she used to be. Okay, I may say that is their mentality. Okay. But everybody has a scar. Obia e a crow e won ho. And she said, and then I will count on it. What about you? But me, masam ni say urade nyankrupon. Any mameni any asema. Then Ghanaians should understand that the woman is here for better and for good. And was a young buano. No nye jumano. Me amene wo kasai. Me mame oyo comfort. Wow. Ma compare. Wow. And na misuma sachira. So what about that? Nyamia don't me wa Bible schools. Nigeria, Philippines, Bahama, Ghana. Ye titi asofofo enti enu so and the make say me so me free nyame 8 years ago social media you see me a occultic preacher. Wow. But then I trust so let that be maame no ahode na say ye ma no na nyame fa na adwuma. That is all I can say for now. Thank you very much. You're welcome. Me mo akwaba e de batuma GH so wodin me den di Bishop Titi. Bishop Titi, me pacho and evangelist Mama Pat ni program ye enti na wa heavy and na say bishops of Cretis or mo letter ba mountain ni subi e na wa ba wo baba baby a wo betwe mami aso. Oh, as o ba betwe mami aso em say obi eni wo betumi aba ha betwe Mama Pat aso. Obi eni say atumi no say obeba say obetwe Mama Pat aso ne program intia e na me wa ha e na betumi akase asofuku a yaka ye ho abum ebi wo Germany ebi wo South Africa ebi wo Nigeria na me nso na me Bishop of Ghana me na me first bishop a eye ekuyi ebe odeni me wo eye Ghana ha ache yi pa na bra Mama Pat sakra ye no na bishop frɛ me sɛ eye ye nua baako abeka ye ho enti me men no na afi bibi wo ho a na mene na di ehun komo nti no me na me man first platform a odi preach ye wo aso masoro a wo shimangu ase na odi ebe preach o preach ye obi ehun say mama preach kama
Iti na dey bi na wo say ka. Iti no oye program bi Easter no. And I say papa, bra beta mechi. And I'm so am mpanimfo nyina. Me be me ma so mpanimfo nyina na aba. So they say ye beta na chi na amania obeye no ordination ni asodan a ye bia no etumi aye inhira. Nti ye wo ha na metumi aka say yen ye tamama party chi pa 100% say nyame na wa fa no onyina ne nan so na onye de ben onfa enkunko nanim. Daddy me pa cho mumukuo no eye ne wen eye soronko sen eye soronko from near wase mama part eye baby Christian ana. Yeah, de Rafa Faith. Okay. Rafa Faith Ministerial Network. Ena ono nso no de no se eye me to me who din en kai din no yes. On say bishops and clergy are eye kuo. George say enye kuo yen yeso. Owo group a almost omo ye kuo mbetumi di statement aba abontin but enye ku a echichiri yen Ghana ha your freedom of worship na asofuku akodo Christian Council wo ho ometumi issue statement but omo statement ni ntumi nkire se koto obi aso dem aname odeni obi because nipa akono sakra yen chen saa de ne de enye yen yeso enye yen yeso ntino ye wo ha na ye beboa se ye maame no na djuma na bekoso de bia me ka me si asofo wo Ghana ha me nim nipa onim me as a Bishop Titi ya ka asofo mo nso abekura mountain wo Ghana ha obi anim se ya ka ho bi. Daddy me pacho yenim say Yesu Christo or start ye ni djuma no at the age of 12 years. Yeah. Na evangelist mama part adom ne ba ne so no na oba monten amotete no be ye emfie sen bo so me sen na esen ni esan se ye comment e ba monten a na wo hu se ne ye ne ade no kire se oye baby Christian no so no na wa kire mu e de ama me pacho baby Christian no a omo e kan no me no omo nya adwen Yesu hwan na tete no hwan na tete Yesu okura dum no de bai dada enti obi no otete no so how can say obi nyin ni say mama part nso no obi no o ka say o frɛ ne nyame ana nyame frɛ no no ogina ho onu nyame na wa frɛ wa kasa kyerɛ no say magai ma kom no na me kodi nyame na chi no onu say nyame no wa pam eti nyame na kasa wa frɛ no titi na kyerɛ na na montu say ne wo say otu na na mo de ben eyie na ne kasa ya tem didi enam so a demonstration kra akoso ede atia no ye on say me wi ase amba meka tumi aka say nyame o kyira mama part say because of onu ntimi hu say Ghana be ha so fo bi agedin wo Ghana ha wasakra ya ye ne ho demonstration enti ni frɛ na ehu saa ne mo we nyina e wo say ebem na epagya no na ehye ne den say onu na oye Ghana ha so fo wasakra oye fair so fo wasakra na ya ye ne ho demonstration won papa won eti ni ametumi aka say atem didie ni de menim say ewiase no wan ko kan obi a o meka ho okay but ni nyina mu no menim say afi na omo nyina omo ti ase say oye baby Christian no me da omo ase okay say omo kan sa abrabom ye nyini so dia say ye nyini into obenyi okay Bishop Titi me pacho eye Ghana fo bi nso ehu ne se mama part yobi a owo sika enu nti ono de wo ben no asika de odi be piapia na enipa beba mpo no na bi ka se obekwa kohan omo de aba asofo ne ade beba nso obetuetu omoka na omo de aba ba mabai maba se eye magina tomu enti na maba mo be odeni no bi asori na no no start nyamedwuma no ana se eye ne ekoso ni nti e na wabo kakra e de ahyemu a mo de abai This has 70 bibiri say yetuyaka yenko ordeni amanfo nyi o musika. I know even bishops ibia omukro omukasa kasa yi. I know say omo ordeni nipa bibiri wo Ghana ha. Me pese me kasa ebetia wo mo. But nipa ni bia me amedi mani enwo so omo ordeni wo mo ahye omo asofotare mama party ahead of them. Ebi kura nim preaching. Say mama party preaches say I'm not min kan ko niama ebi anyame edi mama party yes I heard but me say nyame asem o ya o ka no emudo so they say it is obi can be say wa bochika mama party ntumi fa ne sika ento ye network no
ontumi fa ni sika ento ye network no obi fi South Africa na eba ni plane ticket ni baby obeda na ade nyina e na onam oba de na chese ontumi ntua na on mama be celebrities a ayi bi iti mama party fa ontumi fa ni sika ento ye eno nti na me ka kire m se ekuo no ye ekuo kese enye mfikyire de eye ekuo kese asofo no bi omo kasa na omo nim bebi ya omo ta ahia me eburukyire ni ade nyina ye hia ewo ho enti no eye ekuo a eso ena mama party de ne ho abehiem odifo enche meja mo akobat me question etwa to ene se eye mama party no na sika gare ena oye a manfo di nim no o starting the ministry eye heaven akwantuo o start ye with eye 300 Ghana cedis ubetu e bia abaye member amanfo nim se wo magye di Ghana for kasa ese maami eye sika gare na no divert e de ba eye the ministry of God enti say na mo baba be odeni no eye ade a ne be koso bia ye bebo mudin e de aka ho enti no assurance be na ade Ghana for say mama part adwuma amode ba be hya nensa na ma bompa yagu no so amana ye no enye eye sika gari no no divert no e de abebu Ghana for se osu hwemu a akom no wo mu no kro nye sika chen so ba ba ya asori so ti ase because asori wo hwe no eye ahofama ene ye de ye me ya asori empesika emfa nya ye ho menyi ni se mama part be ye nyame adwuma se obedane siga gari abeye aba Kristo mu anka Awurade kura bebo na hwe adwene kura ekita na obeka so de beye saa no ke Awurade kura bebo na hwe but enye saa ena afisi saa registration no so metiye me obi a me mpekasa o meti me hwe ne ye koso but me mpekasa because obi a nchen obi e wo Ghana ha wa asofodie mu na edikan obi ati na asori a o si welfare 5 cedi every month biya obi to say every Sunday biya wow it asori biya won hihya wa hihye owie no say sika ya o de ba ba registration no say opon a bibi to wa ye de aboa o why bone onye bone o si bibi to wa enti obi say wa enya sika ne bia ene ontumi nkwa aso no asem to wa nkire mu say registration no so wa enya memma bani de no kabo mu preko no na ma Ghana for yam sure mo hu ni say sisi amponie na ne be ye kakra de ne na anya na yetiate oh menyi ni say be basa ensi sa e be say mama part why na adwene say frɛ na nyame afrɛ no no obeye adwuma no wo a wo nti ase say obeye sofo ebinom ka ye ti ase ye ma oni sofo da asofo no binom ni bloggers ye ma uye nyame no waka se mo obi nya sofo da unye nyame enti mama party adwuma nyame afre ne so ode ne ba ye no eye adwuma kese a onyame afre so de ba Ghana for ya show mo so ombe kunu mama part se nyame de ne ye adwuma na se mama part owo kunu e wo ho no mo ne kunu ama mo kwan e se mo odeni ne yere e san so no abeka se nya de an kun e support no wa ma mo kwan ana ye betumi akane in this area se nyame fro obi a emfa ho se wa ware ananse won ware iti de du ba bi kura Paul se betumi an kasofo bi anyete so no mo ware kura adwuma na ye de afre wo no ene wo se wo concentrate aware ne wo hode but e wo se wo concentrate wo adwuma na eno nti nyame afre wo no nsa aware ne hu nhye de hia wo nyame dwuma mu yes na pese wo ka dabi aware hu hia ukunu be support na minimadifo ma bibiri a omukunu num ena omu support no wo ena ebinumu so a nipa no be ma na ya frɛ no na be oba no so no a support no enti mimi giri sɛ be ma no ono nso begi atum minim sɛ yempanimfo nso e ba yi omu no omu akasa omu tu anamon enti mi sa anamon tu no minim sɛ bibia ebetumi adadin yo daddy me da se nyame shapa daddy me mo akwa ba e de batuma ji de pacho ene eye wo part program yi ede na be kan ene afam esan say ini pa be bo na ena engine to say eye mo part was oh ebi betima ka but me di say ni pa no say let me see how you say Acts chapter 9 okay Acts chapter 9 ba you go hono kwa so abra yekum so no o kan bi ono odi nkofo ne ma pitai it's Acts chapter 9 hono Bible say abra ohun say asafro ko so
otu sase obetete asafo but abra okọ Damascus no ya mere sakam atabra mere sakam no obi ode boy ni o atabra mere sakam no orere onsan nothing the church shop onsan nothing so ati se obi ewati bia bi na se onsan nothing a Bible say woka Luke chapter 15 verse 1 to 7 mana Bible say one no one nwan oha Lord wo kwedi no ba ko pe island non on jai oha 99 ho non ko ha ba kuna wale baira na sababu say second na nije over to party at woka ba sabana was 14 ne ba ko sachala na thousands of angels no manage at say ma me o wati bi o wiase odi abosumachi na say na wan sana dwen na ko ba kristo na ya me atronsa fa no wa na me because oya oba ba man ke ba for the parliament but oba at the because also for home out what say chapter 9 10 what's abra what's say no ko ani aso no ko ya anesa what's oba e dwon mo ati ma part sa na me hu say sa na me aye no sa abra wa sara bi no abaji hwe e wesi ne ba me jumpa ntampa me ba na mo wa so ba be sia na wa titi ne sem na wa ya japade akase aso enya ono but o yese odo boa na memma ama ya memma so benya otie ati de obi ka asem bi otie a me fan pa me tin na me channel picture program pa ati I am the mebre it is obi baby na so ka say omo nti na o meye ye o me aso na na say o ma ka say ma ya ma na o ma dwena o mo che na baby Christian na obo ka bishops and ladies for education ese enya dia wo mo genitu ese mama part wasisa na susu ampa so wasisa ko nya so be fantitie efie no ansa na watimi atene me ba jo ma bo na e wona kasa na enyo bibia nya me fa o kontimu obi o natural so obi o ma fa natural me afere da o kan Jeremiah chapter 1 verse 1 to 4 na Bible say abra nya o di fo Jeremiah wo no di fo ko pa ka te Jeremiah abra nya wo ya o twado ma me jemu na me ma da ma te o me so di fo so eti won ko phobia ya me asera de apa da aye chosi ko bo ya omo ye chosi wa ya me di kenyu ade da ko fo no za me fra no a ehun tete bi ansa wa tena ba de aba ba di nyame ache ana bia de sa eti ma me no po de your quantity so ya quantity all the different obi so tomato look when you be on quantity abra mo wa e pono so yesu ade o mo pa o se ma ka ye se ni bi no aso be dimet God ato mo ni yetu na na re aso na ate no it is ya ba me no se me afre no a ehia se o ka so bi asa so so for denu abeto ya me na asre no ho ehun hia babu su de makobi babu su bi yes ana so bua ama onya nyama bi eyas na bi kata na bi lance tinya eti oni pa from start ya eti dia na o bere producer asia o metu na bo no akwanti bi that's so no aso na kaza na kenya ba force and oti aso lance aka se wi ase ana e wonti ana o chebe mbere bi betuma a capture na se eji na nka babu me de me hu ba bi obi kala ase na sorry ati so bere phone mo council of bishops and churches almost someone didn't to my yamedin to because you don't want to friend yamedin to na wa by and answer or should I invite him when about him I am a buy because I'm a shannon the way are yamedin sakam my promise because me came yasem ye benja so am me came yasem ati obetu wan so no ma na bra ma bra no yezi ati so bi nyame and sakama o so so me be ama otumitintim na sheja padika se waye me yi na e bua me me dwan koso na ne ba ko me won se ahoya bebe na ku asofo bebe ho ma ahoya atimitim na do adam sofo because ayale ya se one of who in my answer, or answer, when you ask me, what don't want to I don't can idea. So, that's the way they took I am Hoya. Because, oh, yes, I am Hoya, I am Hoya, because I decided where you have me. Also, oh, yeah, sorry, where you are so bad 20 years, 30 years, 2 years ago. I tell you, Hoya, Miss Adam. Hey, Daddy, me that's. Quite about too much, so would yo, your friend, Mammy, see.
Kumasi na mifiri bae. Kumasi tona ufiri bae. Me pachane. Adinti na ufiri Kumasi afuka ababedru. Oh, me de set bi owum no de ne wasachira na obetwe akrama ewrade fi se me anti bi no sombosom ba wansachira na owuye nti so no wasachira na obetwe odomama ewrade dia ese me beta na chi na so me penasem soso. Okay. Enti wo tenenka wo hefa na wo baaye. Oh, already na metenenka wo I can't say ready so sasa ni TV so sasa no hu don't waf ono no tua wo ka esika ma wa na wa usika mpacho me na mde misika bae me am de misika bae na wo waje na to mu se wo firi nyame esan se Ghana fo bebre na hu ni se maame no onya de a wo firi nyame na kom na e no ba beye enye no kore ofiri nyame because na me fan to ni TV station ho nta da me de to ho no na ase oye bibi nti na obi to nyom me wan se me nka ton so da ba mi follow ye no ton se me yigu ho no ka se me kan sisi me ntumi nka na mu se maame no ofiri nyame fada se nyame na afa no ai so me twa akrama ewrade what I say na che se wo hwe ni TV no a wo ya sole no amma hohon konkron aka na wo nkwa sole nyame ani ni me kwa asole de asole be me ko Pentecost what na mu fie be yesen ni oh me ntra mu beblesa la me wakra na me koye but me nwura mu me ntra mu nchesa be ye bosome sen be ye 2 years ni 2 years hon konkron wantimi ankan utie mama party TV na hon konkron kan sa eye me nwan wantimi ka kire me nimpa me no was maame wo finyame o na sei ni so what I say no say so no wasache but amanfo ye the engine ndi what I say ono sana mi kunu ye de no ka de kire me enti eno hu do nti na waba sa sama na o ka kire Ghana fo a wonji ni ndi ye okay me ka kire Ghana fo say omu ina nji ni ndi fi say ewiye bre na ba nyame pese oye de ni oye no hu nsankyere ni nti odun ko wura sa ati biom no pese ye hu say waye de ni wasesa fidio wo num no wate de me kana say na otwe akrama ewrade ba me de me wogidie say wasachura enti ye nei na waba no ye wie program na wo kwa wo besia babie mu abasole na na say nene anene oh so answer what Kumasi na mefi ndi first oye program bi watch night na bi sade a sakonya wo ha meba mabedwene me da se mama esi so me das ahwefo maami esi na menene twetwe nkomo no say watie evangelist mama party program e wo TV so watena Pentecost mu emfie mienu medie mu na enso tonsansi ni mu anka bi da otie today's TV no eno de aka tons entim Ghana for mo ye the evangelist mama party de ono a eno ne no ekọ mo de mo ni metibia na me wo mi no me kama de na me wo mu a nyame asesa mafri sati nduni sasa na nyame so asesa no what I say enti wagina to magina tum prekope ndi Ghana fo munji ntum nyame na afa no obeye nyame adwuma atwe akra mewrade ele na otwe akra fa ya dance mommy papa de ba too much here so madam meje so wudi median virgin pastor Ghana fo ate won kan na ba bia wugina wugidi se nyame nsa wo nyame nsa wo na unsa wada na sesa enura me ni media fo kasa na me ka say wada no ebeye ku ewiem beye din obi wo baji machini ye me WhatsApp number 0245 na 83456 bra me the evidence ne be kire wo me say ye tumi ne ngosra me ka kire the whole world say me ko see obi kofi bu ache sister ye ena me ka say unity kese bi besi me ka ye no anche na old burger kosra no tio anche so no fixed date abobo asofo bi din no mu nyina ka bo mu a enkom hye na bam na wo bia no enti na mani age dodo on se de bia me ka kire wiase nyina se me bia me nsema na nyame kasa se de 5 December 2020 me bia me nsema 51% begu me nsema me ka so mampanyi benya no eba mu a nan so unity kase ya ba abro adwene ntiase so na mani age mama part nan so hwe ne dress na utimi se ngosle dware no obi a wo ani bia utimi se ngosle dware mama part enya gro enti eye nyame mani age dodo se wo nyankopon program na ba so na me ka se wiem be yedin invite no unya wo dia na se won so ti no social media so e na wo baaye me pacho me dia no kure me kire mu dia ntia me baaye one me ye philanthropist ana ma hu se philanthropy su no woni mu
second me so winner because me obi a mention the whole Ghana I win souls and was see all dedicate my wine Jesus it is all dedicated my Jesus I didn't remember obi wo social media cassette ya Bible obi wo social media e cassette ya Nyankopon say ye po bi soliate na san microphone e wo say solitude omo na obi oso obedi Yesu ho dance ye de e wo say ya tanachi okay and me can some way sub me are bloggers e jama ma part atemdidi a oni atembiem odi ope be say 1 week 2 weeks omunya na atemdidi on kase nti obi abiem na eye me the sense of panyin ne kasa no o say e ma ne respond to obi a o kan ya na mama part bo ni tirinko ana me say awrade me mpa bo na bam me say dedication we yachi mama part e be yega me yatwuma amen o be twa kra o be ye crusade amanyame apagye Yesu din atwa kra eti virgin pastor na mani age ebi mu ehunu se asofo dodo na abehie mu wa ha bishops ahodo a omagina amia bi asori ya no dedicate di amanyankopon no dodo na mami atua omoka na nyese opem na omo de abadan na woka afa sansam no media mini evidence min ka bi amfa ho ba se mi tie sofo panyina no mu kasa eye opem wodi tie na no mu kasa no so utimi se nyankopon na hye da so na se omeye me pacho obi ho no ma ebi opem asem pa ba ebi ho mi program yesi wonim die nche na me so ame me ntumi na keko wodi virgin pastor ya mu study me say ene say sensuo kase erta mo hu nya metumi on se me ko program bi yesi na ma command ya na mo ntia se ene sensuo yesi erta wodi mo hu nya metumi ne ngosra me ko ene ya special day man yankopon enye se bia me de by force na be stop no me panya me chawo se dia me ko program akese ase a me panya me chawo e ma ne stop nsuo no na ye me de se program na ba so because na me de me na tim fom se obunsam po wompo program na be ba so nyame adom so aba so ama bibia yedin ewiem atadin eni pa doma ba bibia ekoso bibia mom de ekoso de nenso no ye hwe mu no asofo dodo na nka ye hwe se omo beba no ebi entimi ama meduru ha na wo hu no se eye bishops and clergies omo klata e ba mountain so a no wo kire se evangelist mama part oye baby christian no enu nti na ama omo entimi ama ana se omo ankasa omo pemu e na omo ama okay obi a wa ama de wonim de nti a wa ama okay me de se nyame na soma me yanka me ma Udia osofu bia wo sunsumani hwemanim se nyame ansoa me anka me ma me se asondan na wabie no onyankopon age atom mama me se nyame ma metumi me bia me nsam nya nyame kasa me bia me nsam me se asondan na wabie no onyame wage atom enti yenhwe animu se woni ni bebom atwe akra ma Kristo anase me bi beba ama ya tese beef kakraka pa asete e wo montem media no kure nie crusade panti ena ma me baaye enti me interview me yenyina me se ade a me pa fru ni nche ye crusade ni crusade asibia me ko ho because me person winning because me crusade me person me koye ba me ntumi nkoye na se nyankopon dom wa ba ne ye be ye crusade ade nti na me nko ho me de ni crusade asibia me ko ho on se me ye busy ebia na ne church de ma ntumi anya kwan ama ba ni crusade bia meti bia obi there because me ye so winner enti no you matured Christian and answer you are still a baby Christian me ye mature Christian mama nkyere wadie bi madam mama nkyere wadie bi Bible say so obi be Kristo mu a na wabɛya abɔde foforo enyo madada ni nyina atwam ɛna wokɔtwesem no susu a mepatoti o Yesu Kristo no ɔba ma abɔneyefo enya atrenefo ɔno nkasa gyenemfo nso ɔtemu sɛ no ɔtebɔne mu ba sɛ die waadai wabɛnya me mu enti mu yenye no ɔfɛ so mesere Kristofo mesere nyame yɛsofo mesere yɛ maame no na asɔ nyame agye atom mesere na wasesan ha wode mu ntia asɛm asɔfo panyin kan wɔse emane respond to obi a awurade mesida sɔfo panyin asɛm yi mane mram na yɛ maame ntimi nyina na ɔmpagya awurade na ɔntwe krama
na asumdue mra na asumdue ede eba no se die amanfo dodo na e wo social media ne so a wo twen se wo behu ne efri akire ede ebeba nanso no mebeja wo ama wakọ no efutu semben na ode ma evangelist mama part because yenim se ayeye no reverend doctor idie ensem bi wo hono mu a na okeka a enam so ma demonstration kra ekọ e wo ne ho a e bia na wa bopo bi ato ho se nipa ni nyina me wie mi program na nya me nyo mu dia ba besie ni enti dan na wo kan dia kire no asem wei wa ya de pa so busa me ye ma me bi ye friend madam Roselyn wa ya me dance ni me beba no opema asem pa me beba no ono me ka se madam me pese me call program ni bi on ka me accept permission tieni yo ba me ba no enu nti no wa busa me no me paye ma me chao said yes of pani ne kan no me so me ka si so amani respond to obia odia onye nyame adwuma no me on penani eden no ana omu a omani eden so no nyame tayi su omo enti de so pani ne kan no me say timu biem so pani ne say amani respond to obia sansem no kan a keyword okay because the obia kan say atemdidie ne do so na me boa oja atemdidie ne dia ene wo begina tum enti me wagidie say so pani ne kan me nso me kan obetie enti ye maame virgin pastor me pe wa something to so pani ne say me respond to obia me so me timu biem na mo me see crusade shake the whole Ghana more vim me show kra me show den mo wani nyeden wo ani den ba ko so mo wani nyeden oh ya adwuma no ene se ye bi asoda na no a opeja anwom no mani ache onso opeja anwom no mani ache madam kan kre edie pa na kire se wonyame ni ha onyame wa ha enti so fanyi na kasa kire no me nso ohu mi edi obehwe enti me nso matimu minim se ode be ya adwuma na bia be bo virgin pastor me da se nyame hwa pa ye be san ahia abiem obi ohono mu a ope quotations bebrebe tie me efa dwumadie ho se obi ebe Kristo mu a no yedibo ni a e wo se ye je no ana ye quotation 30 bre WhatsApp no so ne yemfa ma ho se de be ye o Kristo ni bi tie me esesa umu na bam 0245 983456 sa quotations no me de ma wa ya share because se obi be Kristo mu se ni yebu na bam a emma obi fufuro so mamu biem ana madam eboa konfo yi sakira ye a yebu na bamu ebede na hye konfo fufuro so emma na twabam tina mpesa me share sa quotations no na nipa asua na ye show mu nkran ba bia otimi ni bia fa homa Yesu na onyame ba wanya yiraba amen amen virgin pastor we breaking the virginity and amene no atwetwe enkomo no yakoso a edi yani ADN program yi echi eyedi nipa dodo na ene beka sase susu ampa ese evangelist mama part wagini tum anasa still na amanfo hunu se akom na ene odaso mu a oye kataso ememu aso enu ntidi echi mommy mo akwa ba de batuma gi echi so ma oya nua mommy oko eye mama part Heaven Way International Ministry asoli bi anase program nti na obaye oh me quiet me no start free that dem ho ne aba fufu oh okay na say wo ye na soleba me na soleba na wo ye na soleba yi mimisa wo sika eye na wo cheche no e de ma asolema na wo ba so won fa nkoye adwuma no eye osan gina de dabi onje kra onje dabi onje ode ma wo mo anache so ma fa ai ya be 4-6 times onje wajibida majibida unya asan oh last time they no menya 5 million yeah okay na woni ne start your sumu yi no wo hwa se ne na owo akom no mu ana wo kom no o start nyame som no me ye sure se na wo kwa solid da enti wo ba ye no wahu se oye niema bi e kire se maami oye abosom niema de ye oye me nwanwa pa mentia se obi oye komfo na otumi preach enu na toma kuma so na ye me hintam se obi a ono no oyo komfo ye den hu sa bible so what am say enti oyo krojin man fonso nyini ntum ya say we hu ne say odidi nkrofo atem on social media no so enu nti no che say asole no kra de ma ye ma no kwan e ma no enye no dan na wo ka fa enu de omo ye no epesmen kunya epesmen kunya de no omo ye no nka sofo de onyonko sofo fomu a mo frɛ ne kasa kyerɛ but koba se kasa hu hia mama obi anturi na nsi ha ma nyame nya omo de wo eyo ame obi adea ndi omo kan kra de ente ye beba mo beba ye beba what around
Oh, mete Apostle Safo. Oh, okay. Me Safo. Oh, yeah, Safo. Asole ben. Oh, me sorry Safo. Aye. Your friend me Kisiwa. Kisiwa entu ba bejano. Me see me mu na free dadam. Na obi a wo ya Safo na wuja wo dia wo koni die. Ano de amfa ho, ne nsam to makoma so. Okay. Na sam to makoma so pa. Intina ya meba no. Yo mommy, me da wase say no o hwe program ya ye dia sorry den ya hye ne nsa na ya anointing asra no enwi a oba beye adwuman asemben na o kan de a kire. Oh, asema meka ne say enne obi ahu say. Enne ne da nyame afre no. Say yenyi ni o, ye gidi o enne. Yenya hyeda baba witness ehu say. Onyankopon na ye den afre no. Intina chi de ye di ewu. Anya sikanti na. Oh, dabi ye di na chi ewu. Okay. Anya na ma TV ma sumu a panifo se ka kum okwakwo nanum ne yetie no ase na chi de wodi ewu. Mu mpe so free nyame o. Se won free nyame o. Se obeye sika gari ana se wo beye den na chi de wodi a ewu. Me se koso anafo wani edi wechi empress na ye betinsam e wa hanum ze. Eja mema wakwa ba e de batuma je so. Mejo so. Me pa cho wudi. Me dey FM Collins Bio. Collins, o call a Heaven Way International Ministry and I said programming tea and I'll buy. Major programming tea na me buy. Now, sorry by now. Me call Christ Miracle Gospel Church. Onungwa. Didnt and I waba a programming or Tonsa frame will invite mo be bibi was here. The woman say men kasa for the meantime. And some watch them say obese no umi na so na ide ano. Men so me dwaniku a yeku ni din ye frɛ Yesu nti na waje so yete ase eti menim ko fo ni na ye sisi beba na nka ye se yenim se nka ye numere ana nke beba beti akoba ne se e anopa nti omo ye se omo metimi edi machi amba no ene mo no maba menuamu ni aha ene mo menuamu nyina wo group num aye fra Yesu nti na waje so yete ase no yeku ene adwo nti e ba se e bebo ano e de ahoden ne enim de ne sika kra wo no e bebo ano mo alanche asore no na ekunu na mo ba no mabepa bibi wo maami ho enti na mo ba ye sanse yenim se evangelist mama part na reverend abeka ne din hu de oyobi a owo sika kakra hye no enu nti no mo bepa bi de akoboa mu kru ana se makoma mu fan e na mo de ba ye ana mo ba behwe ne ga na fo keka no. Oh, there be anya sa anya sika nti na basika de Yesu nti fan kra mo ye sika ne ye kakra yanga se wo too much be ye kakra ba de omni se maame no de we a na ho famate obo nipa ne ade ade nti ma ba ye ma se be ye pesika but ye nso ye pese ye de ahoden ene yekuo no ye pese ye pese wo hu se ekuo no ye nso ye wo ho na ye mfa ya ahoden mebo ano nti ma ba nya sika nti ne ba ye enya sika nti ane ye meji bibia nso no ho enti mo gine tum se nyame afre yes ye gine tum ane nti ne anyundum se de ye nim ne dada se fe so wa komu amanfo kasa se ye ne nyame ya dom na so obekan ho a ye nso nyame nti Yesu nti ne ye te ase endi edi Yesu achi endi so odi Yesu achi de o se ye de ahoden bebo ano endi baby ofire oba ne de ye de ahoden bo ano eni nti ne ma ba nya se sika nti ne ma ba ye de ahoden bebo ano na ne ebi kasa omfiri nyame na kom na no de agbawura asondem esanse ye hwe asofo bi mu eni wo ne ye eni wa de a wo ye ne sika wo je e wa asondem ne ma wo ton e wa asondem na wa hu se sika ne ho na akodie enu nti na ono so agbawura asondem enya nu nti e na mo dabi anya ne sa agom se hwe bia na ma me ne wo ebe bim sa me na sa me a woti ma fa wonu kwa mbo nya se bia sika nti gom se obo amanfo se me hu bi so obo amanfo mu ni bi ni ada me ko akra kru ma mo me mu ba ma ne fa me mu se o ma ye ma me ne bo o mo enti nya de a obi ka se bia ma me ne won saka na obi no be tuma hu se ni pas ma won sakra e de na de be hu unti me fa hu bibia ba se mo na wo bo Yesu din na obo nyame din ni de ane wa se san ne sa waje ati nti wuka se won se san ya o je baby afeso no ote na o che se afurugu e no mabobo mi se won hye bio enti na se san de ye jutum se wase san wa ba Yesu mu na is a demonstration e course no mu TBT mu nsem enso yesto na mosemo beba sanete demonstration o mo ya ne de me hye da nim eni nyina so bia wo mu government demonstration first kura na nanka wote sa akomu nka mo ye demonstration na manfo be di machi dia nka be ka se bia fine ba se nipa no so asakra anyame ya do wa be sia so na so be to asori a wo de bo a wo twa manfo a enhira every mu ba na wo se o de ko na mo o ko demonstration amra go se be demonstration e mugu dia minimum se demonstration e mugu engosi hwe ene na Yesu nti madam ase ane ahwefo Yesu nti efo nso aba be pie mu ewo eye Heaven Way International Ministry heaven akwantu ene ese ye kwa enie wo dinati ankasa papa ye de ni edi akire eja memo akwa ba de batuma agi egi so ese me da wase me pa cho udi e frame me dani one
Na wa ho fade di asa wo ya asa sofo wo ya sofo ana. Ipacha me sofo. Oh okay, I want asole bay. We were Rock City, Restore of Life Chapel International. Wow, not just a program in na wadru hanum. Sa. Ya sheda we invite and uti we invitation was social media so and waba. Ya sheda me invite. Intina me buy. Mama party so man or the buy. Ipacha wan fan so ma but ya busua ntino say my sister your program say me better energy. Intina me wa. Na we so for the na me misa wo ahenia no mu adwuma na mo ye no ehefo na wa qualify say wo ye ahenia no mu adwuma kakra metima kan say obia qualify ye ni say ye wo obosomsum ni ye wo nyamesum ni ene nyankopon enhyada entwusu obi say o me na adwuma but ye wo omo ede ope asi wase ombe nyankopon adwuma ha ye wasafo ne wo ho ene ye wo omoso a hon konkron kasa na abo masu eso omeye omadwuma ye wasankrofo ne so. Okay enti no na wo hwa eye evangelist mama part na reverend Kennedy hoyi ono ne die no ogina mu hefa to me no de mintimi enkyere ba bia ogina but to me no kakra betima kan say between ni nyankopon ntem yes because mpanifo ye nananom ekasem bi say nyame efro bi na obi nyina ho enti no mintimi nyina hanka say ono de ne owo ana obi da bi mintimi nkasa. Na mimi sa wo yase ahenie ba kumu enipa entimi ansole enko wo ho but kamia yase nyame na ye nyina ye di nachi no mumu bi mu no ebi ba mu a wonjini ntum ese wo mra meka ho esan se ye hwe nkrata e ba mountain so a nam social media so a enei obi kura pese oba na odwen hu mienu miensa no e kire se yade a evangelist mama part on fan titiye mu o start ministry ni nteye afei no ama ne nsa so onya mfie mienu enti wo so Didnt ya enfie num ansa na oba start ministry kura wa start na so na ya se o pentam atumampamrika e den na wo to me no kakra metima kafa ye mama part ho ne say obi bejan bia ka say like otramika enso bewura nyame adwuma mu eye nipa no mindset ene nipa na dwen because eye daba akopɛ na nipa wu what you say na daba akopɛ ne yede wu nipa ene daba akopɛ na nipa nwa adwen sakra enso obesesa free enema bi ho nti se na ya mama anase enua ba yi se first na owo wiase mu what you say ena wapu wiase o se onsom ahoni biem onsom abosom biem na emom obesom otiasefo nyankopon a to me no enye se nipa bi doubt no what you say because ye wasase suai obi ani ho metima ka se oye perfect what you say otiaseni bia otiase a otie mi a ohwe mi nim se de America na is true because nyakopon penitembuafo what you say aha na emom asaka se ye nyuma a ye so bedi achi ede na so me am gina hai me judge ni padasani because me akasa me mu no metima ka se me ho enti e wo niam bi ho saati na mentimi enjage me nua what you say aha bible say me mu atan enti nipa bia obebu atan bia no that's what for nyakopon adwuma eye enti ye maame na ye nua ba mama party no to me no kakra metima kan say do say no yahu asofo mpanifo akase ebi free Nigeria ebi free outside na meji di say ene o mabe odani ni ene ma free na ekọ no ene ma be sesa ye hu ni sane ni ye hu ni first ni biom ye ntene ka biom because mpanifo meji di say after this program no ono akasa betena se adwe ho se no se ba bia madru se ne ma bi wo ho a eni kwase mi entertain me ho
obi come ya ne kwan se me fi no obi tia me na so a eni kwan se me so me tia sa nipa ne nan so eno ne nyina ye bompa ye e de ma ye nua ba no eja o ye sofo enti ma mimi sawo ye hwe asofo aba na dodo na emfiri hanom sei but omo ka twi kire so omo ye Ghana fo na sense no omo te Nigeria de anasa amanone ye man Ghana mu asofo ananka ye expect ese wo beba no dodo na amma yesi oba ne die mu nanso ne die ante no wo hwe eniye yi akakra ya akire mama party kire se eye asofo ne omo wo man Ghana mu ne omo nyina nka wo bedom na omo ato nsa didie na omo abomodin asom awurade na omo nyina panwa nkuo no aboabo ma no no omo eye yi ne totwene ma mi we be ma nani aka ese obekoso aye ne ministry anasa ebetwe na minu aba bentwa wa no obi anyi ne ntonkron ye se o ka se Ghana sofo ayi na to akwene a minji because se uko insider ye wa sofo mpanifo bebre a omo de o manim onyam abeta adwumade na chi obi ya man invite bia na wantimi ama ebia ne bibi na asi ni kwan na wamba ene asanya ntie se asofo na adifo mo na nam kwan so ba nti program ne gusu a enya mpon ne de ye nyina hankas asofo na ama because uko insider ye wa sofo mpanifo bebre aba omo de o manim onyam ta adwumade na chi even pose sofo ba kokora bakra na ehye Kristo di animonyam esen dodo na ebeba no saa na mesumi hu no na sense no eye wan a wo hu no se oye baby Christian onyiye ewo eye nyamesumu a wo pre ne ho no efutuo ben na ade be ma Ghana fo anase asemben na abeka kire unuanom asofo a wonje maami ene ne nwosra entum to me no kakra metima kan se onipa bia wa sase so e woni sinto ena se na wotie no me expect se meti se wo because ye bia me ye wo me ukuada minim da ye de wo enti ewo esu bi ati wo mu a ene no obi ntimi nsesa no yes obi no betima sesa yesu what you say enti no se obi hwe me na obi tie mi a kakra me metima ka che se nipa ne se mama yen so ma me ni mu because ene ade kakra di ene behu e wati even asofo ma omo marry mu wati o manim because obi be say or the azansika or the sika gali ena ati asore dan kese we eye so the azansika or the sika gali po na se we si dan ama Kristo enti aso nyame ani ana to me na aso nyankopon ani because one say sika na onya ye ne tie ma me ka se mi joy sika na onya ye no ana sika na ma me ne wo no wan fan ko bie papo what you say wan ko bie disco bi ana se wan organize program bi a e ma mesa ana se wan nye program bi o kwotwe ye nuanom twofo bi se omomra metena ase but we odi esi solid dan ama Kristo esi nyame ma emra metena mu na wonsom eno krampo no me chidi se Kristo eni age because kana onya ye nyina ya chi ne se nipa bi mu bedi adanse ye maame no so osa boa nkrofo what you say osa bo yobu obeye azan obeye debe onya sika no so a oni na busua pe ba ye hu se maame Patricia ontesa ntino kakra metima kana se mom support no na ye moa no se ne be onsan konachi enkofa de atwamu no medase yo just for me so medase pa nyame hraw eja me mo akwa bade batuma GH so ye na maame me pa cho wudin Pastor Yima. Wow, Pastor Yima, why you fe? Me das papa. Pastor me pa cho o Ghana he ya na sa won su fra mo na ni ene bai. E pa cho me wo he ya ba me de me kono maba. Oh, okay. Enti he fa no wa sorry no wo. Ma sorry wo Castle Galilee inside. E won ma so Great Mountain. Oh, ya shada ton sa frɛ wa na say e yade a wote ni social media no so e na wo baaye. Okay, media make say minimum kakra. Okay. Aha, nti o frame so and afis masa to social media nti say ni nyina bom no mabai. Na wo ba ye nso no wo hu ni sen se ne na wo ti wo social media no so because me hwe so age a social media na wo te so ne media wo hu ni sen ne na wo ka ane ne wa be hu unim ono nso ni su ni ne ban no wo hwe adan na wo ka oh ni na de make say ni nyina ye because everybody see ma ni nyina mom nyini na twa brendo no abe ni de me de metime hu na kasa de wote but wo na betumi aka
said the what yankasa actually but me de me hu na meka but the wo mu de wo na betumi aka enti no de ye hu we ni so ne de kan eye aka brabo no ho enti me de me ntumi kan be because obi fa bibi ni wo a ntumi kan mu asem ha me no se ne o ye ne me onye me bi da enti atete sem so de e bon mind me de me fan cancer enti no de won fan cancer but wo ministry no mu no na wo hwe as a man of God and as a woman of God na obi tia wo na so na wontimi fan che no obi kan na wontimi fan che no na wa ba be so no so a eya na eno no eboa to me de na me gas me to me judge sisia e bi ono so won reason ti o de yes aha ba me de e bi me mesua bibia na bibia tete me nti me ka say me mfi meja ma wakọ but obi so ho a bibia tete no bibia ono so free to ndo obe feel ni nyina ye ba me ntumi judge nka say o nyame ni panti no yemfa de enyemfa nya no ba e bia me so na eto me aka me so ntumi nyina say ne but then to me de metumi aka say me aka me mfi sa na metumi aka but e bia me so eto me a ka me de chen ne de no aha for now ne de me ntumi ka so ya de ana onya de yes na eno sa no o ministry no mu ache be yes mfie be yes oh 17 years 17 years o started te wo ho no na unya na wo sen oh metime ho de na mo 23 years but now ministry no mu be how many years abra ngosra ne bae me de metra me sofo a otete me na asia about almost 12 years ansa na wote wo ho kra na obi timi nya adom ne obi nya ngosra ne etimi start ministry e ma ne ye oh e betumi esi because se Yakopon chusu a ewu na nyame be chusu enye na be chusu aha na ye ombirimbo ho bebre ho no ma mo se nyame afro me skokro mo nya bi but normal na adom ne ba so e bia na nyame no wa pick wache ba sunu ne mebia wo mti ne ntumi na adi enti da prekopa nyame de ne sabe ka wo no ntumi nyina te hana mafo bonyo be o se so bi so onsum nyame a bo de munya no ebre no so a nyame de ne saka no a ono ntumi ntena obeso nte betia ba se bia call ne wo ho ba na bia ne mankitingiti bia ojaya de obedi ne ma ne mebi te na onfiri mu te bia ono no hu se wadu limit bia obetumi ayi nyame adwuma no but ye wa outside ye hu ne se ye ne ya e betia ba se nyame friend da but ono mum na aso de nti onye batara fianza bre asoma ono e no peso ye nyame n'adwuma sa na metumi aka enti no na me bisa wo asofo no e wo ekuo emu ne wa he e na wo join ne oh me de metumi aka se me wo hospital father tete me to na up to now kra me mateme hom da so hye na se on say adwuma no ye wo levels ebi wo animu ebi wo soro ebi chen obi enye age but adwuma no mu na meka ti me say adwuma no me ya na me du baabi na ma hoɔden pem e wo nipa sem a ti me hospital father nchen ye ne say na abo me ya sure say what say archbishops for no de nkrata bi babonten what ho asem e ba cho ma tete kakra pa okay na what see ye no ohu ne sen ne omo ye no na eye ana esanse sa ade na ba mountain so ama nipa bebre na aboto esa maami ya na nka ye di nachi ne won ano matena ministry no mu ache aba be ka se enya de a waye matured a wo se fata se wote ne ho na wo bi edi nachi won so wo ministry no mu ache no ohu ne sen oh be de me hu ne se baabi no eye baabi susu entwa yie adenti ameka sa because normally on say aya nipa wasen no hunu wanim chen wo a wetia ana obi a wa kwoti be mu pen no wonim de wo ho nte se hu se wo isi su se wo kwota abra na hu se we a wo kwese ya na be wiu enye se ya nom yo like wonim de be sie se nipa na ba won chen kire wo se yenye ne se me be pem no e be boa akatie nipa no na fa kakra metumi aka ofo ene ye no ena se enye se since my started so by ade mati bebrebe mo ameka ho hwe within short time ya opeso ye bibi na fiance mo so mbe kire se ku bi sei wo ho ene no so me so am wa side but omo ne yesu ne omo rules bi ya nke ye for say kom be ben no ye ni say ansa but man twen anye sa ade no but time no so abo no ho awie awaye ni program opeso ye mo yi but onyi ba to mo awie sika opeso onyi verse say wie sa brei e na obeka sa ade bi sa na anya me hu ne say ho no o ma ya ade enti wo ba program yi o hwe dwumadi e koso ma me hu aye fe asondan ni esi ani mu nipa ni mu asiesie no e den na abeka na ade afuto nso ama eye evangelist mama pata mama oh nchira de metumi ahira na but nchira nyina free soro but meka say already nchira because in fact mama na ya de me co programs bebre me myself no matter so many years apata kra mu ni bi baby wo kra mpo na asase o mteso man so da so o mo twe ho man so ne ade but nchira kan ya we nyankopon say ono na nya ministry but we sisi ha kama me ko heaven da but metumi aka say bia
mede toto ho a ɛyɛ ne heaven bɛyɛ pɛ wahu because wayɛ hɔ kama paa because sɛ ɔbaa bi sɛ ne wantumi antete akɔmfoɔ sɛ yɛmmra na ɔmɛ odani akɔmfoɔ na mmom no wayɛ amanyame adwuma deɛ mɛka sɛ in fact asɔ dɛm ɔde hɔ ɛfɛ na maame no so wayɛ adeɛ ɛmehyerɛ no ɛne odi fɔ meda ase pa nyame hyɛ ɛso meda ase bebree me nua yo